Mwana wa Elukana ulitokana kuitwa kwa Samueli. Mwana wa Elukana ulitokana na mama yake maombi ya imani. Mungu anajibu maombi ya imani.
Wow.
wiwe aba bana guhera wewe utibuke bashiriye nkaho ngaho ninji sawa Bwana sifiwe nabonye ninji bwa mbere kintera ubwo ko nabona mwese mwatsa umuriro Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe haleluya shiramo 7 turimba kantu gato umurongozi yabaye umuriro cyane Bwana sifiwe umurongozi yabaye umuriro abayumbe yabaye umuriro sawa
mwicare ukomeye amashimesi cyane Imana ibahe umugisha Imana imugirire neza Bora sifiwe garuka gato jane gato hari akaririmbo ugiye kuririmba Hallelujah. Igihe cyari kibaye kinini ntegereje umwanzuro wanye n'ibihe erega ni ufatiye runini weneye no kwamikwaza isoni ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera iyabonye ngiye kugwa amanukira kundamira na wa musozi biruhana yashobora niwe ngeso muzuro waya masezerano niwe ntabwo sishidikanya yangejeje amagana niwe ngeso muzuro waya masezerano niwe ntabwo sishidikanya yangejeje amagana Yesu Musu waya masezerano niwe ntabwo sishidikanya yangejeje amagana Yesu Musu waya masezerano niwe ntabwo sishidikanya yangejeje amagana Uru
ngo Jeannette turamufite kuwa kabiri none turabatumiye mwese niwe wacu iyo ririmba macaritonde izi ndirimbo azoziririmba zisigaye tugiye mu yindi faze y'umukunga n'umushumba hano hari ibindi yasize cyane ya mazina 60 yigiturire arakenewe kozotahana bimwe Kababu nawe azoza atahana inusu ikindi gihe asubira atahana inusu ni ukuvuga ko tugiye gutarama bwana sifiwe abantu bahe baza reka sentiwa abantu bahe basohoka bagahagarara muri parking kwa heshima zenu si byiza muza musohoka mutahe mureke gutera ambutiyaje aho ngaho dufite ibihaza bihaparika n'imodoka abasohotse ni muhira ubwo rero curanga igisirimba bwira turirimbe nitumara abavandimwe dufatikanye ndabiyegereje bahaye kaze ministre president Eric nkiye bugufi cyane ndakwiyegereje Air Force kwisi n'abantu bakorera mu kirere muri highway comeka igisirimba bahaye kaze cyane shiramo igisirimba papa muri highway hejuru